U Napulju postoje ulice koje izgledaju sasvim obično. Deca se igraju ispred zgrada, žene pričaju sa prozora, motori prolaze kroz uske prolaze. Ali iza tog svakodnevnog života decenijama je rasla jedna od najopasnijih kriminalnih organizacija u Europi – Camorra. Kada pomislimo na italijansku mafiju, često nam pred oči dolaze filmske slike starih kumova u odelima, kodeksi časti i poljubac u ruku. Ali Camorra nije mafija iz filmova. Ona je surova, nepredvidiva i duboko ukorenjena u kvartove, politiku, poslove i svakodnevni život juga Italije. Da bismo razumeli šta je Camorra, moramo odbaciti sve što mislimo da znamo o organizovanom kriminalu. Njeni članovi je ne zovu mafijom. Za njih ona je jednostavno sistema. Sistem. Njeno poreklo je obavijeno senkom istorije. Za razliku od sicilijanske Cosa Nostre, koja je nastala u ruralnim krajevima među zemljoposjednicima, Camorra je dete grada. Njeni koreni vuku još iz 15. veka i španske vladavine Napuljem, gde je sama reč Camorra označavala svađu ili bandu. Ipak, pravi oblik dobio u prvoj polovini 19. veka, unutar prepunih mračnih napuljskih zatvora i vojnih logora. U to vreme, pod vlašću Burbona, država ne samo da nije uništavala Camorru, već je sa njom sarađivala. Kriminalci su postajali deo policije, a granica između zakona i podzemlja potpuno je izbrisana. Tek nakon ujedinjenja Italije, država kreće u obračun, terajući Camorru u ilegalu, ali nikada ne uspevajući da je uništi. Da bi se shvatila prava opasnost Camorre, mora se razumeti po čemu se ona razlikuje od drugih italijanskih sindikata. Sicilijanska Cosa Nostra je piramida. Ima svoju hijerarhiju, jasna pravila i šefa nad šefovima. Kalabrijska 'ndrangheta je zatvorena, zasnovana isključivo na krvnim i porodičnim vezama, što je čini gotovo neprobojnom za policiju. Camorra, sa druge strane, nema jednog velikog šefa. Ona je horizontalna mreža sačinjena od desetina, nekada i stotina nezavisnih klanova koji se neprestano bore za teritoriju. Ovakva struktura je njena najveća slabost, ali i njena apsolutna snaga. Kada država uhapsi vrhovnog šefa Cosa Nostre, cijela organizacija trpi težak udarac. Ali kada policija u Napulju uhapsi vođu jednog Camorrinog klana, sistem se ne ruši. Umjesto toga nastaje krvavi vakum koji već sutradan popunjava neka nova, mlađa i surovija ekipa. To je hidra kojoj kada odsečeš jednu glavu, na istom mestu izrastu 3 nove. Tlo na kojem ova hidra najbolje uspeva jesu siromaštvo i nezaposlenost. Kampanija, sa svojim glavnim gradom Napuljem, decenijama pati od sistemskog zanemarivanja, visoke stope nezaposlenosti i nedostatka perspektive. Tamo gde država zakaže, klan preuzima ulogu države. Klan daje posao, klan daje pozajmice, klan nudi zaštitu. Za mladiće iz marginalizovanih kvartova ulazak u sistem nije uvek stvar izbora, već stvar preživljavanja i jedinog vidljivog puta ka moći i poštovanju. Ništa ne ilustruje ovu mračnu simbiozu bolje od kvartova kao što su Scampia i Secondigliano, smeštenih na severnoj periferiji Napulja. Tu se nalaze čuvena zdanja poznata kao Le Vele, ogromne zgrade u obliku jedara. Zamišljene 60. godina kao utopijski projekat socijalnog stanovanja koji bi preslikao duh starih napuljskih uličica u moderne strukture, Vele su se ubrzo pretvorile u arhitektonski i društveni pakao. Bez infrastrukture, bez posla i prepuštene propadanju nakon zemljotresa 80-ih, ove zgrade postale su najveća evropska pijaca droge na otvorenom. Camorra je arhitekturu prilagodila sebi. Uski hodnici i slepi uglovi postali su stražarska mesta, a teška gvozdena vrata zavarena su na stepeništima kako bi se usporile policijske racije. Ako volite dokumentarne priče o mafiji, podzemlju i organizacijama koje su iz senke menjale čitave gradove, zapratite kanal, jer ovdje pričamo priče koje se retko čuju do kraja. Poslovi Camorre su se vremenom menjali, pokazujući zastrašujuću preduzetničku sposobnost.
Počeli su sa švercom cigareta i iznudama, poznatim kao pizzo. Zatim su preuzeli kontrolu nad tržištem kokaina i heroina. Ali početkom 90. godina Camorra je shvatila da postoji nešto mnogo isplativije od droge. Posao koji nosi manje rizika, a donosi milijarde. Smeće. Smeće je zlato, rekao je jedan pokajnik iz redova Camorre. Tako je nastala ekomafija. Koristeći mrežu legalnih i ilegalnih kompanija, Camorra je ponudila fabrikama na bogatom industrijskom severu Italije jeftino odlaganje toksičnog otpada. Cene su bile drastično niže od onih na legalnom tržištu, jer kriminalci nisu poštovali nikakve ekološke standarde. Hiljade tona industrijskog otpada, punog azbesta, olova, žive i dioksina, noću su se prevozile na jug. Taj otpad je bacan na njive, u napuštene kamenolome, pa čak i u jezera Kampanije. Da bi oslobodili prostor, klanovi su noću palili taj otpad, zbog čega je ovaj deo Italije dobio jezivo ime Terra dei Fuochi ili Zemlja vatri. Posljedice su bile apokaliptične. Region koji obuhvata više opština postao je poznat kao trougao smrti. Stopa raka, posebno jetre i pluća, skočila je daleko iznad nacionalnog proseka. Broj dece rođene sa teškim deformitetima drastično se povećao. Camorra je, vođena čistom pohlepom, doslovno trovala sopstvenu decu, sopstvenu zemlju i vodu. Ali Camorra nije ostala samo na ulici i deponijama. Ona je obukla odela i ušla u legalnu ekonomiju. Novac od droge i smeća morao je da se opere. Klanovi su počeli da osnivaju građevinske firme, preuzimaju javne tendere, kontrolišu lance supermarketa i trguju lažnom firmiranom robom koja se šije u tajnim fabrikama oko Napulja. Njihov ulazak u institucije je ponekad toliko dubok da prelazi granice razuma. Primjera radi, istrage su pokazale da je zloglasna alijansa iz Secondigliana, jedan od najmoćnijih kartela u gradu, uspostavila potpunu kontrolu nad javnom bolnicom San Giovanni Bosco u Napulju. Od nabavke medicinskog materijala, preko zapošljavanja osoblja, pa sve do sindikalnih odnosa, sve je kontrolisao klan. Zbog ovakve moći, novca i nedostatka vrhovnog vođe, krvavi ratovi između klanova na ulicama Napulja su neizbežni. Najpoznatiji od njih bio je rat u Scampiji, takozvana Faida di Scampia, koji je buknuo 2004. i 2005. godine. Do sukoba je došlo kada se grupa mlađih kriminalaca, poznata kao scicionisti ili odcepljeni, pobunila protiv starog dominantnog klana Di Lauro. Ulice su se pretvorile u ratnu zonu. Ljudi su ubijani usred dana, u kafićima, na trgovima. Bilo je više od 100 mrtvih za samo nekoliko mjeseci, a među njima su često bile i nevine žrtve, slučajni prolaznici ili članovi porodica koji nisu imali nikakve veze sa podzemljem, ubijeni samo iz osvete. Uticaj koji ova atmosfera ima na obične ljude i decu je razarajući. Odrastati u ovim kvartovima znači svakodnevno balansirati na tankoj žici. Iz ove surove realnosti proizašao je fenomen poznat kao Paranđa dei Bambini, dečije bande. Dok se stariji bosovi hapse ili ubijaju međusobno, na ulicu izlaze tinejdžeri, deca od 12 do 15 godina. Naoružani do zuba, bez ikakvog straha ili dugoročnog plana, oni voze skutere u čoporima i nasumično pucaju u vazduh ili po izlozima samo kako bi demonstrirali moć i posejali strah. Ta praksa se zove stesa. Ovi dečaci ne znaju za tradicionalna mafijaška pravila. Oni su proizvod haosa, televizije i siromaštva. Zavet ćutanja, omertu, koja je decenijama štitila Camorru, razbio jedan čovek. Mladi novinar iz Napulja, Roberto Saviano, objavio je 2006. godine knjigu Gomorra. Saviano nije pisao samo o ubicama. On je razotkrio ekonomske mehanizme, imena bosova, mutne poslove u građevini, modnoj industriji i reciklaži otpada. Knjiga je postala globalni fenomen i skinula je masku sa lica mafije, prikazavši je ne kao romantične otpadnike, već kao krvoločnu kapitalističku mašineriju. Camorra mu to nikada nije oprostila.
Saviano od svoje 26. godine živi pod stalnom, 24-časovnom policijskom zaštitom. Njegova knjiga je postala simbol otpora, ali i svjedočanstvo o tome koliko je sistem moćan. Danas, Camorra možda nije uvek onako vidljiva i bučna na ulicama kao u vreme najgorih ratova, ali to ne znači da je nestala. Naprotiv, postala je tiša, pametnija i globalnija. Dok dečije bande vode sitne ulične ratove za teritoriju, pravi šefovi sede u upravnim odborima, prebacuju novac preko lažnih kompanija u Španiju, Holandiju i širom Evrope. Njihova opasnost ne leži više samo u oružju koje posjeduju, već u kapitalu kojim raspolažu i ekonomijama koje mogu da korumpiraju. Camorra nije samo priča o mafiji, to je priča o gradu, siromaštvu, strahu, novcu i ljudima koji su odrasli u svetu gde granica između preživljavanja i kriminala često postaje opasno tanka. Ako vam se dopala ova priča, ostavite like. Napišite u komentaru koju sljedeću mafiju ili kriminalnu organizaciju želite da obradimo i pretplatite se na kanal.